SDR Indo Iba la ino Yang parti kongres Bat berkonjoin Bat parti UDP Har hajar kan lain Ngalai lekai bagi Mahedon Aka Kharphuli Sohiong Constituency Hynrei Mahedon ide buat kebit Ibanang mahaban karibon Ilayo bantap kambun kikul Kadwe hajar tam iyo Ipenrem yang Dengaru ngam juga thot ngam juga syun ngadai perlok bayi hadung ta nomor hak election arhaja khalai ngo oe Paidbah ye de me tahu pugol ki bekerjaan ya ke UDP what ya syun bat ki parti bekerjaan ya ke kongres kita belum bayi hak kena ko tengah siam bahang ni Mynta kalau urlong hang ni Mynta kalau urlong kau kilok bayi ngai kulai di baro di balai adon hak kena lempung jong kena Madan kena Madan jong email jonga email jongi ni adon nrengut para nisa satang laingut kena Madan nong keti jongi kamdei Madan sirong de perro bayi ngasukmen sikataya ya kejiwan jampi hak kena meeting jong ke UDP Mynta kesini masuk orang UDP tang kena gawe kan ni ngedon ngan ai tang dak jikhen ngan ai tang dak jikhen bak pinso fu bangila jok kepa kebok raja khatra kebok ladar puas bersyukur baik snes kebok ladar puas bersyukur raja khatra kebok ladar ban mais ngila penjama kebok khor balai abiang balai tôi cuma yang balai kerja apa? Kebok dan don kedau. Ada upan di raja sangai ngamre yale. Nomor begadon kecing hala kejong kejien kesen kejongan. Arhaja khatra. Nilai yang persyai Mahedon. Boleh? Kecing terbaik nak ada jangka parti HSPB. Banyak kersian lang no. Jaka UDP. Banyak perangi Mahedon. Nilai kubur. Nilai kubur dia kata. Oh, sisa. Nomor ba? Siong bahana ila ibadah sambil kenapa Mahedon free nomor ba? Sa nomor pemilihan senolang Siong ba? Oh, Mahedon Mynta kasinte Lade petong yang menjurang tu yang ini. Siong ba ilese ikambit Banyang Samlin Badang day usamla lese ka English ru badang day puli mo badang day puli ka English ru kam hakim kren iyo ma dan kenal bae nda shoy hunda ko ko sandi de na try kren longkung sim wik yo tu mo Hynrei ngani tu ye pi ni le pai ha hapo assembly man ka assembly ni wan hakki Hynrei ngani UDP semong balong sales mane watang matpai ya ka serap to pilu yohna is not clear tangan ya UDP imat ibadang Samlin dalih sendi inju kren kembong meneti ikai menemo hena isur ki kumu berasan benai jangan ngomong ni imat isu lek sign tangka attendance kumbasan kinuhi kaya school film trekam di erung apa sendi keperluan baik ngam kren sibun bikin nomor bang kapur kamsya ini dengan ngasuang tangga gawe ngasuang tangga gawe ya pi ki Paidbah
Ibadang Samlin Ilajok Kuma Malay Ajak Rafra Penban election keempat poin ila ada resign lupa Tarik Pangsngiat kajuni nama Pangsngiat keempat di Banloy Hynrei ila loy hi dan Lade Dehama ngapung nang mereka serkar ladang ala resign nakakam Hynrei ngadang nak boleh join biang Jula ia kata Dengau hang ni Koki Paidbah Ham tam Kibriu jong ke UDP Gimana bila penjok yang badan Samlin Ngong terpai Syara kejong ke parti Haka ajak ke perang yang ke UDP Nilai Kristiani agak HSPDP Hynrei ki parti HSPDP mentang ngong Siuno ya karam jong ke UDP Siuno ya karam jong ke UDP Nama nilai Kristiani kata Haka sofa jaka pra Kadai saka pali ke jungi ke pemerintah Langsung komen bayi badan Samlin Ijom hi ilahi bagi Mengarung saremhi Untuk mengenai Paidbah menang kilih join sebagai LPP Datang di Maheh Pak Yung lak satai di Bangku Kedang ini Perlok baik Wong ya pi Dan ay tangga na gawin ke Jing Kibriu Kinong kersan Jang Mahedon Omduna 100% Ibadang dan hakati ke Jungi Dalam day Sakada ke Jing Yang na ya pi Ngapai yang kinong kersan Jang UDP Ngapai ya pi kinong kersan UDP Ngapai sendiri Kirang ba Jang UDP Baru Tidak rangkat bangi, okey? Lada duna, lada tam ngan siu UDP, lada join Kibriu jungi ke UDP, ha Kibriu jungi Mahedon nginyes nak tilang tang 4% long ano? Nyaw 4%. Sa setengah no bandrem, setengah 4%. Jangan dah kita kecil. Dengan UDP Paidbah, wandung martatin. Wandung martatin su. Nadu kena kasih ke pemerintah. Lain sih pensem. Hasnong haki unit ki paper ki ban trace hitam baik Maheh HDR lingdo insawan bersih yang kini ke jong Sohiong Constituency. Baik perlu ngoi pi dakran he mengenai Braston Hynrei long bom kiri mo hana keteng Hynrei le hana dei keteng bah ping ong keteng no dia mo keteng dokon ra makan rat mo ba perlu hidup ando dokon ra to kidem apa ka YouTube ke jumpi biar pai mobile barang ni dan mobile nalu khulung narangi Braston Hynrei basnya balang ilayu hakarali kebalong kebalong NP habo jentia anda syong kali mengi daklem yang tangubel habo sengkai siapa Kharphuli dan undai kilong rebar lada pindang yang bel tu fitel yang mo siapa yang kulit siapa yang transpasi dah Ibang dan helmet untuk driver banyak diskoti ki baik mau ditutup pong kali pasang sedia di benda pong dak helmet Hynrei kini lain pun kira leba krau jat begini di Riu jong sarkar ki beban ke sarkar syong la syong le la le atau siapa pi Paidbah ingin le buta Jing penkenaan daki nosnan. Dalam day. Tanggung beruspa
dinong